Generalnu najavu smo prepustili Senadu, nismo najavljivali ko su večerašnji gosti, šta sve ima u CD-u, ali vjerujte, dinamičan, udaran CD na naše rođendane pred vama. Naš prvi gost uživo u Face to Face-u je Safet Oručević, bivši gradonačelnik Mostara i čovjek koji zna sve marifetluke, lopovluke i dobre i loše strane svih aktera, pa prvo u ovom izbornom procesu, a onda i u Mostaru koje se dešava evo godinama iza nas. Dobro večer, Safete. Dobro večer svima. Prije svega da vam čestitam ovaj jubilej i da se obratim Senadu. Iznenadio sam se malo da je on jedan kolega po stentu, ja već 2 godine sam ugradio taj stent u Mostaru. Po kadru vidim da je on u blagaju, želim mu da se dobro odmori. Nakon svih ovih godina puno rada i truda. Želim da bude kao onaj Sokol mladi i da ustane i može se dugo živjeti sa stentom. Ako bude imao problema, nek nazove doktora Markotu u Mostaru na Bijelom brijegu, taj je meni spasio život. Divan je CD. Divan CD. Možemo slaviti i život u biti, evo Safa i Senad. Dakle, to je potvrdilo da nam i Senad ima srce i da idemo dalje, naravno. Zar je neko sumnjao, Safete? Ja nisam, ali evo nek svi znaju da ima jako, sad pogotovo otporno srce. Dvomili smo se, vidjeli ste ove liste, slušali ste CD politička i CD ličnost godine, pa smo se dvomili na koju listu da vas stavimo. Na stent listu. Na stent listu. Ništa, ni CD, ni politička. To je najbolja lista. Dobro, opustili smo se malo za početak, pa da idemo odmah u kost sa imenima, sa stvarnim akterima, sa onim što se dešava u Mostaru. Te listu, te vijećnika ima SBB, te PMP. Šta se u stvari desilo u Mostaru? Dobro, ajmo naprijed ćemo. Razumio sam pitanje, evo ja ću naprijed odmah jedan mostarski uvod. Dakle, mi smo bili svi sretni da je nakon 12 godina došlo do izbora u Mostaru. To je najvažnija stvar. I cijeli taj izborni proces pokvarilo je ova jedna postizborna krađa, koja je sad aktuelna od zadnja 2-3 dana. I o njoj se mnogo govori, napravljen jedan haos u medijima, ali međutim treba stvari posložiti onako kako treba, kako je potrebno da javnost zna do kraja. Izbori su se dogodili, sretni smo za to, proradit će gradsko vijeće, od 370 kandidata građani su izabrali 35 koji će sjediti u gradskom vijeću. To gradsko vijeće treba da izabere gradonačelnika i da napokon Mostar krene kao i svi drugi gradovi u svoj razvoj, u svoju obnovu, pospremanje ukupne situacije bez kojeg nema budućnosti Mostara. Cijelu tu sliku pokvarilo je prije svega ponašanje ljudi koji su tokom izbornog procesa izvršili jednu tešku izbornu krađu i o kojoj se govori već danima. Hvala Bogu, čujem u zadnjih 24 sata, oglasili su se sve političke stranke. Evo, večeras je SDA, gospodin Radončić, Komšić, Nikšić. Šta to znači sada? Znači li da su svi krali ili... glasovi? Ne, traže svi da se stvari raščiste. Teško je sad parcijalno određivati ko i šta i koliko je ukrao. Međutim, generalno u tom procesu ja sam prepoznao kao i svi da su određeni ljudi ne bi više nikad ne miješao stranke u sve to, na vrhu stranaka zloupotrebili i zloupotrebljavaju izborne procese gdje određenim kriminalnim radnjama, da naglasimo kriminalnim radnjama, podižu sebe sa 10-ak mjesta unaprijed i falsificiraju broj glasova, falsificiraju volju građana i na taj način preuzimaju određene funkcije kako u gradu, kantonu i tako dalje. Oni su uhvaćeni. Dakle, prva pobuna je nastala unutar tih stranaka, unutar direktno SDA, gdje se određeni ljudi iz SDA javno pobunili, rekli da je sramota da se tako kralo. I zamislite jedan izborni proces, da nakon glasanja ljudi ima neko ko dođe i kaže otvorite koverte, promijenite količnike, ako je neko imao 100 glasova, stavite mu 280, ovome će staviti 90, ovome će staviti 300, ovome ćete oduzeti 100 i tako dalje. Ko može biti ta osoba da toliko drsko i bezobrazno krade volju građana i izbor građana grada Mostara, a čini mi se da se to u brojnim sredinama i radi i radilo. Evo, ovo je prilika CIK-u
prvo da opravda svoje djelovanje, krenuli su prebrojavanje. Ovo je proces koji se mora prebrojati do kraja da bi se vidjelo ko su ti ljudi i koje su to stranke koje su to falsificirale, pod jedan. Vidit će se na količnicima, na brojima, recimo jedan od čelnika SDA, u koga ja često kritikujem gospodina Marića, pa su to sveli skoro na naše personalne odnose. Mene taj dečko ušte ne interesuje i ja ga znam ko malog dječaka i vojnika kome sam bio predsjednik. Dakle, kad ja to kritikujem, onda to svedu na moje neke lične odnose. Ne, ja sam kritikovao zato što su ljudi prepoznavali brojne nepravilnosti koje je ta jedna ekipa unutar te stranke radila. Čak je i ovih 12 godina držala Mostar kao u jednu vrstu taoca u čitavim ovim procesima. Od svih stranaka, gospodine Uručeviću, spominjete najviše SDA stranku. Je li to, hoćete da kažete da oni najviše snose odgovornost za ovakve rezultate koji se ne slažu sa ovima koje je objavio CIK? Ja to garantiram kad se sve ovo svede da će biti utjecaj tih ljudi, nekoliko iz te stranke u izborne procese bit će ključan. Safete, molim vas, prije nego nastavimo, molim vas, samo smanjite malo vaš televizijski prijemnik, zato što gledalcima malo ton smeta. Samo kratko smo. Tako. Jel u redu sad? Slušamo dalje. Dobro. Ako bude, ja ću ga isključiti. Sve ok, slušamo dalje. Kod SDA smo stali. Znači, ja sam to odvojio i od centrala stranaka koji su se jasno odredile, i to su dakle lokalni procesi i ja bih nazvao to političke kabadahije o kojima se mnogo govorilo i kad smo dobili priliku da dođemo do izbora u Mostaru. Ko su kabadahije te, gospodine? Pa upravo sam njih sad naveo, od predsjednika SDA u Mostaru i oni koji su ga podržavali u njegovom krugu u toku ovog djelovanja i to se može vidjeti retroaktivno i vidjet ćemo na kraju dok završi ovaj proces. Grijeh je da ja samo njega izdvajam, ali je prepoznatljivo da je on za jednu noć ostao skoro bez 1000 glasova nakon prebrojavanja CIK-a. Ajde da vidimo sad sve druge stranke koje su dobile i izgubile, sigurno nije jedini i mnogi mi kažu da nema nevinih. Ja se nadam i želim da ima nevinih i želim da se prepoznaju ti krivci i na kraju krajeva. Nije to interes, nije SDA centrale da ima takve ljude, niti da se kače takve hipoteke, zato s tim se treba obračunati, zahvaliti se tim ljudima u politici, pun je grad dobrih ljudi, spremni i u tim strankama da vode i rade i da se nastave ti procesi. Jel vi mislite da vrh stranke, da centrale stranaka koje su u Sarajevu ne znaju za djelovanje tih lokalnih kabadahija u sredinama poput Mostara? Pa sigurno čuju, ali nije lako u čitavim ovim odnosima. Ja neću nikome da dajem alibi. Vidite šta se događa. Korona trese cijeli svijet godinu dana. Kriza ekonomska. Imamo i sa jedne i sa druge strane političke scene i Srbije, Hrvatske udare, borbu da može svaki problem grada doći u vrh stranke kao prioritet. Ali sad se ne mogu posle ovoga niko zatvoriti oči na ovo. Ja sam uvjeren da će se potegnuti mjere prema tim ljudima jer su se sada oni sami otkrili. Ko je gospodine Oručeviću? Ko su ti ljudi koji su potpisivali zapisnike? Ko su ti ljudi? Ko su ljudi osim Salema Marića kojeg ste spomenuli ispred drugih stranaka? Ko je falsificirao izbore u Mostaru? Ne mogu ja to govoriti. Ja sam prepoznao njega jer sam njegov rad. Jednostavno mi je on u fokusu. Dakle, on je vodio pregovore umjesto koalicioni gospodin Špagov. Oni su vodili sve pregovore, sve razgovore. Sad ćemo pogledati kad završi ovo sve. Možda neće biti oni biti u fokusu, možda će biti neko drugi. A zato su dužni u CIK-u i obavezni radi građana Mostara i svog kredibiliteta da prebroje ovo do kraja. Neka kažu svakog, možda će naći u svakoj stranci ovo, ali neka krenu od vrha. Ljuti ste, Safete? Pa naravno šteta što se baca ljaga na ovaj proces. Prije svega Mostar je poslije 12 godina zahvaljujući ukupnim okolnostima koji se dogodili, došao do izbora. Dakle, pregovora, razgovora i probio se taj led za izbore. Napravila se jedna koalicija koja je jedna plemenita ideja. Pa to je plemenita ideja ujedinjavanja građana u jednoj zajedničkoj opciji, da konačno ja sam navijao za to, da dobijemo pro-bosanskog gradonačelnika. Ja sam navijao za tu listu na način da se izaberu najbolji ljudi, ali ipak je to okrupnjavanje političke scene u dva bloka. Jednu koaliciju, jednog bloka, nešto značilo. Evo, pobjedili smo.
Probosanske stranke su pobjedile, imaju 18 ruka. Ovo prebrojavanje ljudi i glasova neće promijeniti rezultat. Ostaće 18, ali neće biti isti ljudi. I ne treba da budu isti. I nema veze koje stranci. Pred same izbore u Mostar... Pred same izbore u Mostar je dolazio Bakir Izetbegović. Za izbornu noć tu je bio gospodin Zvizdić, ako se ne varam. Kakva je njihova uloga u svemu ovome? Je li Marić radio po njihovom naređenju? Jesu li oni znali, jesu li aminovali? Koja je njihova uloga kao rukovodioca stranke, Bakira Izetbegovića kao predsjednika stranke i Denisa Zvizdića kao čovjeka koji je u Hercegovini jako cijenjen? Apsolutno je cijenjen i on je puno pomogao da proradi ova koalicija i ne do Bog da neko pomisli da je moguće da su oni utjecali i ljudima da oni kradu. Mislim da ne branim, ja mislim da su oni izmanipulisani. I mislim da mora postojati politička i policijska istraga izbornog procesa u Mostaru kao opomena za sve sredine u Bosni i Hercegovini. Puno je aktera na političkoj sceni koje jako dugo vremena čujemo da kritikuju izbore, prebrojavanja, krađe na izborima i tako dalje. Vrijeme je prvo da se prestane s tim, da se ovdje na Mostaru, koji je evo izdvojen, osvjetljen reflektorima, inače da nisu posebno bili izbori za Mostar, ovo bi se samo nestalo, ništa se ne bi desilo i ponovo bi se neki ljudi predstavljali kao lažni lideri u svim strankama, a nemaju zaslužene rezultate. A evo da vidite, evo recimo primjer jednog doktora... Ko su lažni lideri, Safete? Dakle, mislim da su ovo lokalno rukovodstvo slagalo i ono radi svoje marifetluke putem svojih veza, 12 godina trošenja budžeta, zapošljavanja ljudi, motivacija, poslova, lobija i tako dalje, da oni te ljude drže i riktaju na određen način da moraju da ih slušaju, pa čak i kad dođu zloupotrebe. Evo, nek se otvori istraga, nek se vide zapisničari, ljudi iz tih odbora, koga su primali naredbe, nek pogledaju ko je to radio, zašto se to lagalo, zašto se to kralo, ko je mogao biti toliko drzak da mijenja brojeve i da odjednom uvećava duplo svoje rezultate, a da drugima recimo oduzima. Pogledajte dokle to ide drskost, da recimo doktoru Guzinu su skinuli 500 glasova koliko sam ja vidio. Ako ušte, evo, građem se, to je koliko sam ja vidio. Jer mi Barali su oduzimali glasove. Oni su dobili nakon prebrojavanja glasove. Kako se to moglo desiti? Ko je to uradio? Ko je može nekome da skida i nekome da stavlja? Safete, malo prije ste kazali da ste podržavali koaliciju za Mostar predvođenu strankom Demokratske akcije. Međutim, najveći problem, mnogi analitičari smatraju, leži u tome što su unutar koalicije bili razdori. Nije se glasalo za čitavu listu, SDA je kazala svojim ljudima glasajte za samo SDA-ove kandidate, SBB svojim ljudima, tako DF svojim i na kraju u gradsko vijeće uđu samo kandidati miljenici SDA, miljenici DF-a, SBB je izgubio ovaj jedini mandat koji je imao. To je najveći problem u svemu bio, taj razdor unutar te same koalicije. Mislim da SBB nije izgubio mandat u gradskom listi na gradskom vijeću ima mandat, sad se još broji, vidit ćemo do kraja, gubili DF ili SBB. Mi smo stali na brojanju. Nemojte da se sada, ja apelujem da se ovo sad smatra da je ovo završetak procesa zato što je jedna stranka zadovoljna, a druga nije zadovoljna. Ovo se mora prebrojati do kraja. Ovo se mora raščistiti jer uopšte ne znači da su to i sada tačni rezultati. Dakle, sve se mora prebrojati. Šta znači 10 narednih dana nešto da se broji, da bi se sve znalo i znala istina i čisti ruka ušli vijećnici u gradsko vijeće, nego da se nekim hipotekama i poluistinama dođe do ovoga. Dakle, mislim da ovo treba do kraja prebrojati i mislim da nema razloga, ni SDA, ni SBB, ni DF, ni SDP, niko, ni Hrvatska republikanska stranka je podržala brojanje. Svi su spremni da se izbroje do kraja. To je znak da oni nemaju s tim prljavštinama dole ništa i da žele da se te stvari račiste. Neće se puno ni promijeniti u izborima. Između koalicije BH bloka može biti 1, 2 vijećnika razlike. Kakve to ima veze? Je li rezultat 10, 8, 11, 7 ili tako dalje? To je tako nebitno ako žele da sjednu zajedno. Jel mislite da je moguće da se to desi da BH blok i koalicija za Mostar sjednu zajedno, evo s obzirom i da posmatramo ovakve rezultate kakvi jesu sada, da bi oni mogli biti u koaliciji? Što ja ovako agresivno govorim? To je ključno pitanje. Pokvarila se jedna priča, posađalo se sve između sebe,
zbog jedne ili dvije fotelje, gdje je svima njima dole važnije bile te dvije fotelje nego cijeli grad Mostar. BH blok i koalicija mora naći zajednički jezik. Mora uzeti džojstik hercegovačkog grada Mostara, glavnog grada Hercegovine, mora uzeti taj džojstik konačno iz ruka HDZ-a i makar jedan ovaj mandat i 4 godine predstavljati grad, jedna probosanska opcija, znamo koliko ima još nesređenih pitanja između HDZ-a i ovih probosanskih stranaka, mora gledati da riješi što više tih pitanja, taj džojstik i upravljanje gradom kroz gradonačelnika i podjelu vlasti unutar tog vijeća, unutar vlasti, same vlasti, ko se god povuče iz toga, recimo BH blok ili te stranke koje su učesnici u gradskom vijeću sutra, one su prepustile Mostar HDZ-u i SDA-u. Postoje u ovom SDA-u u Mostaru i ovom HDZ-u u Mostaru. Postoje opcije koje bi oni ovako 20 godina nastavili da se između sebe dogovaraju, krčme, moja je pola ovdje, granica na bulevaru, ti se ne petljaju moje poslove, ja se neću petljati tvoje poslove, ja zapošljavam svoje, ti zapošljavaš svoje i nekoliko tih ljudi zloupotrebljavajući 12 godina krizu, zloupotrebljavajući neku krizu oko izbora u Mostaru, potrošili su 500-600 miliona i upravljaju cijelim gradom 3-4 čovjeka. Safete, ljudi ste na SDA nekako amnestirate nekako HDZ. Evo Čović danas izjavljuje HDZ ima 13 mandata, što nije upitno, taj će broj moguće i ostati. Imat ćemo gradonačelnika, jako sam uvjeren u to govori, izabrati gradonačelnika 2/3 većinom i novi statut grada. I samo nisam shvatio gdje ga amnestira, nisam ga još ni spomenuo. Ljuti ste na SDA. Sale Marić krao. Ne, pustite to, tu smo završili priču. Govorimo o bloku. Ja govorim o budućnosti Mostara, a ne o raščišćavanju. Pustimo mi to sad ciku, pustimo istražnim organima, ne smije to stat. Zašto sam govorio? Ne stat, brojati do kraja. A sad govorimo kako dalje. Dragan Čović neće upravljati gradom ako se oni dogovore. Dragan Čović ne može odrediti gradonačelnika. Odredi u probosanske stranke. Dragan Čović je samo jedan od stranaka u gradskom vijeću grada Mostara i Dragan Čović ne može samo razgovarati o koracima naprijed, a ne upravljati. Šta ako SDA zabere koaliciju sa HDZ-om? Odnosno, ako lokalna SDA u Mostaru kaže mi idemo sa HDZ-om ili ako vrh SDA naredi lokalno SDA u Mostaru da kaže idete ponovo sa HDZ-om. Oni su naši... Evo ja znam pouzdano, neće im narediti, vrh SDA neće narediti, idite sa HDZ-om u Mostaru, to može samo lokalna SDA uraditi i jedva će čekati da se posađa sa blokom da nastave skupa sa HDZ-om. Znači, Bakir Izetbegović neće... Uvjeravam vas, vrh SDA želi zajedno sa BH blokom biti temelj vlasti u Mostaru. Jesu li spremni ispuniti uslove BH bloka? Pa evo i naše stranke, Kojović je sinoć rekao da neće biti, bez BH bloka neće biti moguće formirati vlast, da to želi ili sama SDA ili sama HDZ, ali da je njihov uslov da gradonačelnica bude Irma Baralija. Hoće li... Imaju ovako, moje mišljenje. Dakle, vrlo je važno Kojovićeva izjava da oni žele da razgovaraju. Ako može DF i SDP da skupa prave vlast u Tuzli, zašto ne bi BH blok radio vlast sa koalicijom ovdje i traži od koalicije potpunu podjelu vlasti u svim segmentima. I to će biti uspjeh Mostara. Kada kulturu, ekonomiju i milion drugih poslova, da ne nabrajam sad u Mostaru, podijele između sebe i kontrolišu jedni druge, Mostar je tu posebno važna cjelina, kontrolisat će da nema podjela, da nema 5 komunalnih preduzeća, da nema krađe para, preispitat će svih 12 godina šta se radilo, zato BH blok mora po zadatku da uđe. To je patriotski zadatak BH bloka, a siguran sam da u SDA-u postoje snage koje će odgovoriti na častan i pošten način na jedan takav odnos. Ko će biti gradonačelnik? To je njihov dogovor. Dakle, po meni, doktor Gužin ima najveći broj glasova, ima sve reference za gradonačelnika. Ako želi SDA na tu temu da razgovara sa Kojevićem, da to bude Irma, koja je također jedno časno i zaslužno biće, dakle, to su njihove stvari. To su njihove stvari. Ali zato je apelim i pomalo agresivno se postavljam, želeći da se ne propusti ova šansa za Mostar.
Mostar ima probosanske orijentiranog gradonačelnika koji će sutra u budžetu otvoriti i za partizansko groblje, i za zajednički život, i za razvoj, i za kulturu, i za sportsku dvoranu, za sve ono što spaja, a ne razdvaja, koji će urediti centralnu zonu, koja će povesti ovaj biser u budućnost i na kraju krajeva trebaju nam uprava da bolje preživimo ovu ekonomsku krizu, da se obranimo od korone, da ujedinimo institucije. A zašto ste toliko samouvjereni kada govorite o toj mogućoj koaliciji, s obzirom da je danas Čović zaista samouvjereno rekao da će oni imati gradonačelnika i to će biti izabran dvotrećinskom većinom. Isto će tako biti izabran i statut. Kako ste vi uvjereni da se Bakir već nije dogovorio sa Čovićem? A kako je on optimista? Očito da postoji neki dogovor. Vi nešto znate, da postoji neki dogovor sa Bakirom Izetbegovićem, jer je na pitanje novinara da li će se brzo raspravljati o drugom dijelu Mostarskog sporazuma, on rekao da, i to kroz par dana, da će sjesti ponovo na taj sastanak isti ljudi koji su sjedili na sastanku u junu mjesecu i da će nastaviti pregovarati oko izmjena izbornog zakona. Kako vi znate da se Bakir i Čović već negdje nisu dogovorili da nastave da budu u koaliciji i u Mostaru, ali da možda Čović dobije izborni zakon onakav kakav on želi? Dobro, ja sam čuo prije 2 godine Čovića da će dobiti izborni zakon. Ja sam čuo dosta 10-15 njegovih izjava koje se nisu obistinile. Zadnju koju sam čuo iz Izetbegovića, nisam ja njegov advokat, to je da će zajedno sa BH blokom i HDZ-om graditi vlast u Mostaru. Dakle, na tu ponudu je došao odgovor Kojevića da ima svoje uslove, odlično. Pa zato jeste politika da pregovaraju o svim uslovima, a zato se ja trudim i izgorih u priči da se ta prilika ne propusti i da ne bude opet ovo kolo koje na čijem je čelu Dragan Čović. Eto, to je sva priča. Samo pokušavam da ne izgovorim neke stvari. Znate li nešto Safete što mi ne znamo? Možda da vam je Bakir nešto rekao. Vidim priliku. Vidim jer ja 10 godina. Vidim priliku. Dobili smo 18 ruku, izaberimo probosanskog gradonačelnika. Šta ako HDZ ne bude u novoj vlasti? Je li to sve? Ne može da bude. Ne može da ne bude. Kako i neće biti? Prvo se Blok dogovori i kaže Blok ima toliko vlasti zavisno od procenta vijećnika unutra. Onda sjedno i razgovaraju sa HDZ-om. Ako neće HDZ, pa ne mora učestvovati u vlasti. Izabrat će sami sve organe. I? Ja mislim da hoće HDZ i treba da razgovara. I nije prvi put. Ja sam bio gradonačelnik HDZ-u godinama. Znači, oni prihvataju sve nakon izbornih rezultata. Vi ste od sada bili gradonačelnik? Pa evo nisam, vidi se da nemam interesa, zato i nisam, ali ne mogu da šutim. Ne mogu da šutim. Mostar ima divne ljude da mogu da vode ovaj grad. I treba im pomagati. I trebam i ja biti jedan od njih koji će im pomagati. Naravno da trebamo. I svi mi moramo da im pomognemo. Ali ne možemo pomagati grupu hoštapljera koji... A šta ako vam ponude da budete gradonačelnik? Samo može biti gradonačelnik nekog od vijećnika. Dakle, oni koji su izabrani na izborima mogu biti gradonačelnici. A šta biste vi uradili kao gradonačelnik? Da sam sada u mogućnosti da pregovaram, našao bi svako rješenje da imam dogovor sa BH blokom i da onda sa BH blokom dođem HDZ-u i kažem hajde sad da dogovorimo zajednički grad. A kako biste pregovarali sa HDZ-om? Sa Čovićem? Sa BH blokom. Da razjasnimo, znači vi savjetujete Bakiru Izetbegoviću, Denisu Zvizdiću, vrhu SDA, Salemu Mariću, lokalno SDA, da prvenstveno uđu u koaliciju sa BH blokom pod njihovim uslovima. Pa čak i da Irma Baralija bude gradonačelnica. Nisam ja to rekao. To je stvar njihovog dogovora. Ja sam preferirao doktora Gužina i glasovi u gradu Mostaru su 15.000 glasova, pokazuje da su mu dali povjerenje. Irma ima negdje oko 3.500 glasova. Irma je sigurno budućnost grada Mostara. Da li je to sada ili u nekom narednom periodu, ja to ne znam. Ali takvi kao ona su budućnost grada Mostara. Nemojte meni davati preveliku ulogu da ja određujem ko bi mogao baš... A da li biste bili u nekom najgorem slučaju pomoćnik gradonačelnika, ako to bude gradonačelnik iz SDA? Pa evo već sam, čim pričam ovoliko, već i uvijek ću govoriti dok sam živio u Mostaru, jer sam vodio grad u 10 najtežih godina i naravno znam dosta tih situacija kako se prevazilaze ove krize. Najavljujete nam neku funkciju, gospodine Uručević. Najavljujete neku funkciju u vlasti? Ne, stvarno ne. Samo sam građanin Mostara koji će pomagati sigurno
maksimalno koliko može. Imam i svoje kontakte, ja sam čovjek koji je u najteže vremena bio u vrhu BiH politike, prije 20 godina sam to ostavio, veliko je 20 godina ne ulaziti u vlast i odoliti tome, ja sam to odolio i nisam htio, ali ne mogu šutiti kad je moj grad u pitanju. Ja sam tu ostao u ratu, branio ga na bulevaru, vodio Hercegovinu i Mostar, nije mi bilo 40 godina, rizikovao sve u životu zajedno sa svojim saborcima, 1.500 ljudi sahranio u gradu, kako mogu šutiti? Gospodine Vučević, čak i da SDA napravi koaliciju sa BiH blokom i da pokušaju pregovarati sa HDZ-om. Šta ako se ne varam, HDZ-ov kandidat ima najviše glasova, gospodin Kordić, koji je bio kandidat za gradonačelnik ispred HDZ-a. Šta ako HDZ kaže da je njihov jedini uslov da njihov gradonačelnik bude? Treba li SDA i BiH blok pristati na taj uslov? Ne. Vaš savjet? Ne. Ne. Isključivo tražite da gradonačelnik bude sa probosanske strane. Pa to je sve drugo borba, ovo je borba za Mostar, sve je drugo borba za vlast. Mi imamo odličnu šansu u Mostaru, imamo... A zašto da to ne bude HDZ-ov kandidat? Zašto? A zašto da to ne bude HDZ-ov kandidat? Pa da ne bude gradonačelnik? Ako imaju više ruka od BiH bloka i SDA, neka bude. I koalicije. Je li fair to prema Hrvatima, gospodine Ručević? Pa ne, ali sad više ima BiH, 18 ruka ima BiH blok i koalicije. 18 ruka. Ako ne budu imali 18 ruka, neka imaju gradonačelnika. Za sada nemaju. Ali kakva je to poruka glasačima koji su glasali za tog čovjeka? Je li to malo diskriminirajuće prema Hrvatima koji žive u Mostaru? Nekako smo napravili sad ovu borbu, nije između HDZ-a i SDA. Je li bilo diskriminirajuće 12 godina da je Ljubo Bešić uvaženi? Je li samo to razlog zašto da ne bude HDZ-ov kandidat gradonačelnika? Ne, nego rezultati izbora. Ali on je imao najviše glasova. Ne, govori se o vijećnicima. U kantonalnoj skupštini u Sarajevu koliko treba imati ruka da bi se izabrao premijer? Da, ali to i dalje govorite da poštujete odluke vlasti, a ne ljudi koji izlaze. Ne, jer treba je 18. Jeste, 18 čampana. Pa i ovdje imaju 18. Isto. U Mostaru ima 18 vijećnika od 35 probosanskih stranaka, mogu izabrati gradonačelnika koga god hoće, koga god žele. Bio to Guzin, bio to Irma, bilo ko. Zašto bi ga davali HDZ-u ako... Jesu ga davali svih prethodnih godina? To je posebna priča, o tome sam se ja već nagovorio. Šta ako SDA ponovo to uradi? Ako ponovo pokloni gradonačelničko mjesto uprkos tim 18... SDA će doći u jednu tešku situaciju ako BiH blok želi da ne može ga više... Ako BiH blok ne želi da uđe u pregovore i u vlast, onda ne može ni okrivljivati SDA, šta god da se desi kasnije. Apsolutno nema pravo na to. Ja ne učestvujem, a mogu, i neću da ti pomognem da imamo gradonačelnika, a onda ću te kriviti što ideš u tu koaliciju. Nema smisla. Nema smisla neopravdano krivljenje i bacanje ljage ni na koaliciju, na SDA, ako se neće učestvovati u ovoj Kao što znate, zapravo rekli ste da ste sigurni da vrh stranke neće narediti lokalnim ljudima SDA u Mostaru da uđu u koaliciju sa HDZ-om. Znate li slučajno, hoće li oni pristati ako jedini zahtjev BiH bloka bude da imaju svog gradonačelnika? Za sada to ne znam. Tu niste sigurni? Ne znam. Jednostavno nisam bio u tim razgovorima s ljudima blisko da bi mogao da imam tu informaciju kako bi se postavili u tom slučaju, koji bi to bili uslovi i to onda politička trgovina. Ne znam to. Znate li za kafu Bakira Izetbegovića i Dragana Čovića? Sjedili su, kahvenisali, pričali o svemu i onda su kazali da će čitavu stvar u Mostaru prepustiti lokalnim ljudima. Je li to opasnost ili ipak prilika za tu probosansku koaliciju? Da to ponovo pomiri Sale Marić? Ja mislim da je to opasnost. Ako prepuste lokalnim ljudima da postoje ljudi u SDA-u koji žele samo da rade sa HDZ-om. Ko se treba uključiti iz vrha SDA? Apsolutno samo Izetbegović. On može jedini to da presjeće, sve drugo je... Denis Zvizdić? Ne može ni on sad to odlučiti. Mislim da se već treba oglasiti po ovim pitanjima. Vidjet ćemo šta će se dogoditi narednim danima. Mislim da Izetbegović to odlučuje. Da li će prepustiti da to dogovara dole Sale Marić ili neće. Vraćate li se u politiku, gospodine Ručeviću? Ne. Ni iz sjene?
Pa evo, zar nije ovo politika? Imate li vi kakve uslove za povratak možda? Nemam nikakve, za sada ništa nemam. Za kraj, vaša poruka Mostarcima, BH bloku, SDA-u, HDZ-u. Moja poruka je prebrojati ovo do kraja, da vidimo jer sam mi se ja ogriješio od nekoga. Ja pričam ono što vidim iz izborne komisije i ovim podacima koji izlaze, da se ovo prebroji do kraja i da se eliminišu ljudi iz politike koji su krali, a oni koji su potpisivali za njih da krivično odgovaraju. Mislim da takvo gradsko vijeće treba koalicija i BH blok sjednu i da dogovore uslove raspodjele vlasti u cijelim strukturi grada Mostara, da to više bude podijeljeno kroz 3, kroz 4, a ne kroz 2, i da na taj način će ujediniti Mostar. BH blok ima šansu sa koalicijom da kroz vlast ujedine institucije grada Mostara, da pruže ruke HDZ-u, s njima skupa naprave dobar grad, dobar za življenje svih, da na kraju krajeva i hrvatsko-bošnjački i drugi odnosi, posebno odnosi sa Srbima, počinje u Mostaru da se stvara jedna bolja atmosfera, da se pravi bolji odnos prema Zagrebu i Beogradu, da se pravi velika priča, a Mostar je uvijek bio mjesto dakle počinju velike priče. Hvala Safete. Bili ste otvoreni, malo imena nedostajalo oko ovih krađa. Kad se vrati Senad, onda ćemo imena, on voli ta imena. A mogli ste spomenuti ko je još krao osim Salema Marića, mislim? Ajde, ne mogu nija da ne prebroje sve, pa ćemo vidjeti sve. Onda ćete se ponovo javiti, onda ćete sva ta imena spomenuti. Ja ću da vas biti dežurni za izvještavanje po ovim pitanjima. Hvala puno, Safete. Hvala vama puno, prijatno. Marketing pa centralni dnevnik za par minuta.